Maya-payabak po kaya katamungan at yuta na po king kapat ng linggo. Pamanyubling meble. Pakyabe at alapuking kakatamong panalangin, kaniting kapag masusyan, ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan daring couples for Christ and choir, Temi and Tita Lansangan, Santos family, Laher family, Pingul family, Alwin and Teresita Lakyan, San Janea Lakyan, Jean Fiona Lakyan, Richard and Chona Yumul, Nimpa Agapitoong. Para kingaldoning kebay tandari Marcelino Paule, Helen Garcia. Para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Chofilo Ferrer, Charlie De Guzman, Crispin and Renato Fernandez, Eduardo and Corazon Sigua, Bartolome Gonzalez Sr., Arsenia Del Pilar, Gregorio and Cleite Domingo, Agnes Domingo, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio. Talak. Luklok tamo po kani. Tapamuklat.
Kinlagyuning igpang anak ang poing banal na Espiritu, Amen. king Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Kita mo pong ini, king kapat ng Domingo, ning pamainyabli ng Mebye, ning Ginoo, at iti yapin niya ing Good Shepherd Sunday, o ing Domingo, ning Maya Papastol, ing Diyos Pastulya. Ing Ginoo tamong Eso Kristo, malagudyang magpastol kay katamo. At iya dadala na katamo, king malabong apastulan, bang kanita tamo mo mikibye, no mirinan tamong biye alanganga. Balang kay betong kay katamo, pastulya, papastulan tala, rin kay katamong kaluguran at upa, rin kay kayong anak, rin kay kayong estudyante, rin kay kayo pong kabaryo, at iti ing modelo tamo kaniti, yapin ing Ginoo tamong Maya Papastol. Ngayon Domingo muna man iti, metong yang Domingo na telagana, ning kaya katamong Miyango Bia Santo Papa, Pope Paul VI, as the Sunday Prayer for Vocations. Iti po, metong yang katungkulan tamo, una manalangin para king bokasyon. Karing pamagmadre, pamagpari, biya religyoso. Ati kaming tinungo, kini pong boses na nining pastulayti, panalangin nyo kemo naman. Susyantala, rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, si kaing pasbul, apiluluban na ning biye, Ginoo pakalulu. Eso Kristo, mumuna ka at tutuki kami, uling balong miya ing siwala mo, Kristo pakalulu. Kristo Kinong pakalulu. Yesus ay king ginumit pastul, alaking nanumang kailangan pa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa may payang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, pasalamatan da ka, king pamamiyemo kay kami, king anak mong Yesus, anting maya papastul, adwan mi kaya kayong isundo na kaya sanang lilingapan, isundo nung panintunan, ding miyalili, iuli king pasibayo king may bating, bibidbiran o ring sugat da ring may anasakit, pakayapan o ring salunan, ingatan o sana ring masikan, at masanting nga pangakatawan, at ipunanong ring sabla, king kang epa sabing lugod, bang mi kami itong mungkawan, lalam ning metong mong pastul, Yesu Kristong ginumi. Amen. Amen. Sangibat, king libruning dapat daring apostol. King aldoning Pentecoste, i Pedro tinalakadya, kambering 17 nga apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Ding sablang memalen ning Israel, sukat dang abalo king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, ya inggewa ng Ginu at Kristo ning Diyos. Inyang dindamding tao iti, may ligalig la pilubluban at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol. Nano ing sukat ming daptan kapatad, pekibat ng Pedro Karela. Painggulot kayo karing kekong kasalanan, ing balang metong kaya kayo, at pabinyag kayo king lagyo ng Hesu Kristo, balang mga patawaran ding kekong kasalanan, at tanggapan niya ing Espiritu Santo, ing kalam ning Diyos. Uling ing pengako ning Diyos para kaya kayuya, at para karing kekong anak, at para karing sablang atyo, king marayo, ding sablang awsa ning lumapit kaya ning ginutang Diyos. Migsalitaya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatan ding miyayaliwang pamagmatulid, at nganang menyabluk karela. Iligtas yu ing kekong sarili king parusang daratang karing marok alahi. Ding keraklan karela, meniwala la king kayang aral, at tinggap da ing kayang sinabi, at pepabinyag la. Kanita muring aldo ita, ang galang at 3,000 katawo, ring miragdag king kabilangan da. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ingginuya yung pastol ko, nano pa yung kailangan ko. Ingginuya yung pastol ko, nano pa yung kailangan ko. Ingginuya yung pastol ko, nano pa yung kailangan ko. King dikot ang malabong, karin na ako papagpainawan, at king makapasno danuman, karin na ako daralan. Ingginuya yung pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatayran na ako king dalan ning katuliran, agpangkingkeyang pengako. Agyang karing libis ang mapanganib, karin ko dumalan, eko numano balang. Uling ika ingka kong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang babye, sika ng lub kanako. Ingginuya yung pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da, ring kasalang ko. Buntok ko, king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Ingginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako. Kaya kabaning beko at king balening ginu, manuknangan ko, king kapilan paman. Ingginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Nung biyasa kong mibata king kasakitan amiraras kaya kayo, agyang potang darapat kong mayap. Bendisyonan na kayo ng Diyos para kaniti. Iti yaing sangkan nung bakit inawos na ako ng Diyos, uling Kristo mismo, dinala niyang kasakitan para kaya kayo, at likwanan akong halimbawa, ban kanita, tuki ko king bakas ng delanan. Eya dinapat nanumang pamikasala, alang metong mang kalaraman ameramdam karing labi na. Eya minablas kalibakan, inyang lebakande. E na inisip ing gantiya, inyang pepasakitan de. Nune, peniwala na ing sarili na king Diyos, ing ukum a makatuliran. Dela na la king katawan ng Kristo, ring kasalanan tamo, kanitang may pakuya king krus. Ban kanita, itamo mateta king kasalanan, at mietamo king katuliran. King kapamilatan daring sugat at tinggap na. Kapamilatanan daring sugat at tinggap na, kinayap kayo. Mingari kong tupang melili, dapot ngeni, migbalik na ko king pastol, at talaingat da ringke kong kaladwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ing may pabalita. Ako ing mayap apastol nga naning Ginoo. Balo ko ring kanako at den kanako balo ko. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka ang timurin. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Jesus, katotwan isasabihan ko kay kayo. Ing taong edaralan king pasbul ning kural para miras siya king kawan. Nune daralan niya mo king alawang paralan, metong yang mapanako, ampong metong yang tulisan. Ing taong daralan king pasbul, yung pastol na ning kawan. Ing magbante king pasbul, buklatanani. Ding tupa, balure siwala. Aw sano lagyu, tunggal-tunggal, ding kayang tupa, at tulwal no king koral. Kabud awal na lala, munaya karela, king dalan, at ding tupa, tukila kaya, uling kakilala re siwala. Kapilan man, ela tutoki king aliwang tao. Pagkus mula ilang dumayo kaya, uling ero kakilala siwala reng aliwang tao. Selita ng Jesus karela iting talimhaga, dapot era atalastas ing burinang sabihan karela.
Inya Jesus nga nang pasibayong migsalita karela. Ing katotoan ning sabihan ko kay kayo, ako ing pasbul ning koral ning kawan. Deng sablang binatang mako na kanako, pawalangan mapanako ampong tulisan. Dapot ing kawan eno pinsinan deti. Ako ing pasbul, ni naman ing lungob king kapamilatan ko miligtas siya, ti mawayang luwalungob at manakit siyang pastulan. Ing mapanako, daralan niya, baya mong manako, makabante at magmanyintang. Ako dinatang ko, balang mikibye, alubos ampong ganap. Ing maya pabalita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. May payabak po amo. Tita pa po king panahon na ning pamanyubli ng maybe ning Ginu. Happy Easter kay kayungan po. Okay, o siyo. Christian naman din siping you, Happy Easter pa. Oo. At itingkapat ng Domingo na ning pamanyubli ng maybe ning Ginu. Yapin iti ing awsan tamong The Good Shepherd Sunday. O ing Domingo na ning mayap apastul. Bakit mayap apastul? Itangan po tintang papastulan ne. Pengari ating kang papastulan na yanak. Mestro ang pong mestra ating kang papastulan estudyante. Ing pari ating yang papastulan ing memalay na ning Diyos. Nyaita, makananuta kayang maging maya papastul. At maging mayap tamong pastul, nung rin kay katamong papastulan, makiramdam la king kay katamong siwala. Voice command. Ngayon pong panahon tangin uling pong advanced na po yung technology, then pong kay katang gadgets ngayon deti po, ila, mamintula, kapamilataning kay katang voice command. For example, baluye po yung Alexa. Meto niyang gadget. Na pakisabihan me at siya makibat siya at mamintuya. O kaya Siri. Potang sabihan mo kaya, Hey Siri. I-define mo na mo ka na kung Czechoslovakia, nga mo kaya. Pakibata na ka. O kaya po, in Google. Google, nga mo. At in Google, makibat siya naman. Kaya po, karakal po ka rin gadgets tamong ngene, run by voice command. Minsan po, mag-bless kong bale. Metong nga pong futuristic home, karin po king metong karing subdivision king San Fernando. Memang hako po king ikit ko. Bakit? Kasi tang mikibandi, ganaganang sabyana king bale at mamintuya. Open the door. Gana. Bibukla siya impossible. Turn on the lights. Bibukla na ring sulo. Pati po ring ganaganang appliances da. Run by voice command. Pati po itang karelang pali sa mabilog. Ating usong yaning pali sa mabilog. Ikumanya mo po iti. At itang pali sa ita, mamintuya. Nya ita, dapat dening appliances areti, dening gadgets areti, ila recognize ing boses ning karelang amo. Kataliwa mo po itang recognize itang boss ning karelang amo, lune dapat po tang pakisabihan mula English tuang. Ating proper pronunciation, ating proper diction, po pwede itang kapampangan, diction, maminto. O kaya, po pwede itang Bisaya, pronunciation, maminto. Dapat, proper pronunciation. Uling deti po, may gawala, may manufacture la, bangkanita, pakirandaman mo, itang boses ning karelang amo. Bakit sabihan kayo po iti?
Ngayon ni Pungaldo ngayon, tinayita mo pag-celebran tayo, the Good Shepherd Sunday, the fourth Sunday of Easter. Bakit kaya awsan tayo iting the Good Shepherd Sunday? Kasi ginutang niya sa Kristo, mo kabut sinubling mebye. Noon sinubli ang mebye, bang kanita iyang magpastul kay katamo. Kita mo kasi sa neta mong magpastul damulag. Atin pa pong magpastul damulag kene. Alanan O kaya magpastul kambing. O. Pero, dempong papastulan tupa. Eta po masyadong pamilyar. Balyo po, rempong tupa, no kasakit pastulan. Bakit? Kasi, at no king kamulalan. Sorry for the word. Tangingot la. The dumbest of all the animals. Bakit? Kasi po, short-sighted la. Myopic la. King karelang akakit, ang gamu po king karelang pambuk. Ang gamu king karelang arong. Niyay po ila, saguli lang mawala. Saguli lang magwala. Saguli lang kumawala. Nung lawentala po ring naturalesa, darete pong tupang areti. Halos kalupatalan Kasakit tamong pastulan ni Brother Erneng. Masakit tang pastulan. Agyangi kami pong pari, masakit kayo mo naman pastulan. Potang papastulan na kayo pong pundong. Kaya po, bala mo naturalesa taning masakit tang pastulan. Agyangi kayo pong ngening pengaring ngeni, alam masakit pastulan din kayong anak. Lalong-lalo rin kayo nga po. O ring mesron pong mestra keni, alam masakit pastulan rin estudyante yo. Ikaming pari. Ning kayo masakit lang pastulan ding parishioners Nga po, yung ginutang Yesu Kristo, bahalo na nga niti. Bakit? Kasi karakalaboses ngene Nalalagarap king kay katamo pong paligid. Na minsan itamo, lililid a katamo king gusto, lililid a katamo king katutuan, lililid a katamo king marok. Then kahit ay burita mo mas burita mo itang marok, mas burita mo itang mayap, mas burita mo itang gusto. Potang itulid mo la, unang pakyalam mo. Patpakyalaman mo ko. Biye ko iti. Kaya po nung lalawenta mo, iting masakit, obra na ning pastul. Kaya yung pastul, laya po kabod mo bayaran Noon na yung pastul, atin niya pong commitment. Kaya impong obra na 24/7. Kaya iya makaaliwaya kareng aliwang pastul. Uling po itang kayang dedication, king kayang pangapastul. Bakit kaya ita mo, kailangan tayo impong maya papastul, lalong-lalo na itang kayang voice command. At lulang bangkanita, sagulita lang tandanan, deni pong boses na ning maya papastul. Nanula, access, authenticity, assurance. Kaya pala nung makirandam tamo, kini pong voice command na ning kay katamong maya papastul, mumuna iti dadala na katamo king kayang access to his relationship. Bakit? Kasi sinabi na kay katamong kay katang ebanghelyo, ako ing pasbul. Bakit kaya itong sinabi na? Ako ing pasbul. Bilang meto nga maya patupa, anyang panaunan ning Ginoo, uling papastulan dala pureng karelang tupaking marangle. Pangkanita, proteksyonan dala rin karelang tupa, gagawala pong kural. At potang may kagawa na lang kural, pero paluban do rin karelang tupa,
ala naman pong pasbul. At meaning magpasbul, impong mismong pastul. Gamitan ng katawa na bang kanita proteksyon na nala ren kayang kawan. Ne? Aga nakake po kanita yung kungko. Ne? Kanita rin bale, maglantang lang dase deng tao ne. Kay puwarsa na ranasan yung maglantang kong dase. Potang kay, abi-abi akong matudtud king dase. Baling kung kokar niya matudtod, lele pasbul. Bakit lele pasbul? Kasi, dapat din kayang anak, din kayang apo, at tino kilubning bale. Nung alayo, panintunan dala. Ikay po panintunan nyo, parang anak yun ang benge. Kalat-kalat na laking dalan eh. Pala nang manintun. Bakit? Kasi kanita, ing magbante, yapin niya ing tatang. Kaya kanita, reng magtanan. Ting migtanan kaya kayo kene. Wala natang magtanan ngayon Kanita reng magtanan, ela po dadalan king pasbulo. Kanila dadalan? Kingawang. Lo nyo na balo yun. Siguro may magtanan kayo. Kasi, impong pastul, babante ne ing pasbul. At naning pasbul ay ti, yaping ning relasyon tamo king Diyos. Access siya. Kaya yung pasbul, nanuya, mo po kabudentrans, mo kabuditi passageway, nunay iti metong yang access. Kaya yung ginunga na ako yung pasbul. Ating pasbulay ti, yapin ng proteksyon na ka rin kayang tupa, kapamilataning kayang amano. Kaya dapat makirandam tamo king amano ng Diyos. Neng kaya kasi tamo po, na bisang makirandam king amano ng Diyos. Kasi burita mo entertainment Pati naman po kareng homily, burita mo itang mailita ng maili. Patsebiyasang pakailing ingpong pari, kalangin na ning pare. O kaya, burita mo yung pari, entertainer ya. Tang biyasa yang magkengkoy. Nung makanya na yung pantunan tamo, lumbeta ng ibulagan O kaya lumbeta ng it's showtime. May entertain tamo. Kaya po yung boses na ning maya papastol ngayon po masyadong applicable. Burita mo, at iluking harap tamo, reng social media creator, may entertain ta karela, scroll tala, o bata mong maili, pati fake news ngayon, ipapatulan tamo, at minsan iting maging lamaning utak tamo. Kaya ka-importante, dareni pong amano ning Ginoo. Kaya nano sinabi ng San Pedro, king kakatang mo munang pamamasa, kalugurang kong Hudyo, ampo rening pagano. Makirandam kayo king amano ng Diyos. Sumisi kayo at painggulot ko king kayong kasalanan, pabinyag kayo, king binyag at dadala na katamong Kristo. Kadwa, bakit kailangan tayong voice command? Uling dadala na katamo king authentic truth. Wala mo redundant siya, Authentic truth ya pa. Bakit po sinabi kong authentic truth? Kasi impong katutuan ngeni, iti, po, absolute. Noon yung katutuan ngeni, relative Kanita balo tayo nung naning totoo. Pero ngeni, relative ya, nung naning totoo ka na ako, neng kaya kayo totoo O kaya nung naning totoo kayo, neng kaya yung totoo ka na ako, totoo. Pero balo tayong katutuan. Nung itamo, makiramdam tamo, king voice command na ningke katamong Ginoo, ningke katang pastul. At naniya po ining voice command na iti, na innate na ke katamo. Nano ini? Konsensya. Ating ko pa pong konsensya. Makirandam tapak yung konsensya tamo.
Ne? Ring tao ngayon, no, makirandam king konsensyade. Kaya po, ne, kasanting po, inke katamong, ne, description, king tao nga lang konsensya. Maitim ang budhi. Matuling ka panimanman. Emo panimanman budhi. Konsensya. Bakit? Deti rin din konsensya, tamo liret ang kakatamong moral guide. Yan ang kakatamong moral compass. Kaya itamo po yung ginudin na nakatamong moral system. Ne? Na dapat tamong pakiramdaman. Uling iti, yapin ng boses ng mayap, apastol kay katamo. Kaya nanong sinabi na po ng kay katamong kadwang pamamasa nga nagkikatamo ding sulat ng San Pedro. O, yung sinabi na kay katamo nga na, o pinakuye i Kristo king krus. May ngari kayong ligaw na tupa. Magbalik ko kaya. Magbalik kayo king kekatamong pastul. Uyeng kekatamong pastul ning kekatamong kaladwa. At katlo, ne, impong kekatamong boses ning kekatamong pastul, eya mo po access, eya mo po authentic, nune metong yung assurance. At naning assurance sa iti, metong yung assurance na ning bie alanganga na pagkalub na kay katamo ning Ginoo. Balo yung yening panahon tangin o karakal pong assurance ngene. Assurance to success, assurance to prosperity, assurance to power, pero metong yung assurance, kailangan tamo. At nanoy ni assurance na itamo midala, tamo king bie alanganga. Kaya kasanting na po, din kikatang responsorya Sam. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan tamo? Ne, nano pang kailangan tamo? Kasanting ning assurance sa ite, na itamo, dadala na ning kikatamong invoice command, na ning kikatang tupa. 2 weeks ago po, kami po ating kaming clergy updating, ating topic mi po, yapin yung AI. Balo yan po yung AI. Artificial Intelligence. Balo yung AI ay everywhere Parti na nening beta mo. Eta mo mapapansin. Pati ka ng gera nga iti na malilyaring king Middle East, AI generated Preni mo pong drones, nagagamitan da. Prening gewadang missile sareti na makamate tao, AI generated langan din. Kaya po inggera nga iti, it's not all about oil or petroleum products. Nune iti metong yang New World Order. Transforming the world into digital age. Kaya po, atin lang term ngayon yapin itang awsandang Digiverse. Ingyato, iti palakad na niya mo ning digital technology. Yang lalang patugot gagawa karetang microchips. Balo yun, manalakad lang microchips. O factory, King Clark. Ating gana-gana, deti palakad namo ning AI. Kaya po, lawin nyo rin anak yun. Mamintula pa kayo? Mamintula pa ka rin kumanyo? Mas mamintula pa king kumaning karelang gadget. Especially po, karelang pambyalungan king online. Making believe of this digital world. We no longer listen to the command of our shepherd
we just only listen to the command of the artificial intelligence. Tanda ng tamo tintang pastul. At minong pastul iti. Yapin ing ginutang Yesu Kristo. Atin yang voice command ke katamo. Bakit? Uling ing voice command na iti dadala na katamo ne king access king kayang relationship, dadala na katamo king authentic truth, dadala na katamo king assurance of eternal life. At siapin iti ing voice command na ningke katang maya papastul ing ginutang Yesu Kristo. Talakad tamo po. Itangan po. Ipasyag tayong kay katang kasal pantayanan. Itangan sasal pantaya ko. Sasalpantaya ko king Diyos, pang may paintutu. Lina lang king banwat yatu. At kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong nga ginutam. Tengagli king upaya ng banal na Espiritu. Mibayit kan Santa Maria Birhem. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Ngipak king krus mete at mikutkut. Kinipay karing mete. King katlungaldo, sinubli ang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang may pain tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bamukong ka rin mabiyampong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak da rin santo, king pangpatawa da rin kasalanan, king pangasublirang miyaring mete at king biyalang hangga. Amen. Aduan tamo king ginutang Yesu Kristo, ingya ing maging pastul taring sablatang kapatad ngatngatang manalangin, Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi, itangan po. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Para karing pastul ay tungkol da, yaing antabayanan de ing kawan ang Kristo king lagyuna. Ipapa Francisco, ing kaya katang obispo na ating sablang obispo, para karing pari at relihiyoso ating sablang aliwapa, ating daki king obra ng pastoral ning Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Panalangin mi. Ginoo, ang tabayanan mo ring manalig king katuliran at antimurin ding paginulot king pamagbenggansa, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Ginoo, manatili mo ang tabayanan ding kekang kakaluguran, tuntun king ustong dalan, at ibalik mo lareng may bating karing lambak ning karalumduman at pamikasala, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Ginoo, manatili mo ang tabayanan, ding mibubuklat karing pasbul, daring kapatadang atyu, king pamangailangan, at antimurin karing makakilala king siwala mo, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Ginoo, ang tabayanan mo ring magnasang makibat king awos mo, at ding menakit king bukasyon daring biye, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Ang tabayanan mo ring manimuna, king kawan mo, kilubning Santa Iglesia, at pasagiwan ing sigasig daring magpagbayaking obrara, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Abetalak yung panalangin tamo rin kayong Couples for Christ, the Inquirer, Temiti, Talansangan, Santos Family, Laher Family, Pingol Family, Arvin, Teresita Lakyan, Sam Janena Lakyan, Jean Fiona Lakyan, Richard Chona Yumbol ni Pagapitoong, King Kebaytanda, di Marcelino Paule, Ampois de Helen Garcia, para king kapadana ng Mimosa,
Manyalong para King Caladwada di Jose, Roman Senior Junior Antonio, Luminada Juanita, Alejandra, Teofilo, Charlie, Crispin, Renato, Eduardo, Corazon, Bartolome, Arsenia, Gregorio, Cleite, Ampoy Agnes, panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo rin panalangin mi. At tama po ngining kaya katang sariling kapag O Ginoo, pakiramdaman mo, ren kaluguran mong madla, at pustan mong maging talapatuto na kami ning kayang kayapan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, matos ka ng Manalangin kayo kapatid, ting kakatamang daon matanggap ya, harapan ni Diyos, pang-lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ni Ginuy tindaong karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ni kayan lagyo, king kaya katamong kasaplala ting mabilog na Santa Iglesia. O Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ng pamanyubling mebye, mananasanang iting alangkupas ng obra
ning kay kaming talapan at bus, pagdala na king alangangang tula, iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka itasyulareng pusoyo, makatas no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunebing karapat dapat at matuli, ding pasalamatan na kang parati, at numan ka rin, ing poryan ampong pasalamatan kapilanman, no ka rin man o Ginoo, lalong-lalo na niting panaunan ning Paskwa, ampat king pangasintang king matuwang pangatao, mibayo ampong misubli sana ing binating ning kasalanan, ing kaganapan ng pangulaga ning biye, misubling king kabilugan kay kami, king pamiyagom mi kang Kristo. Inyasa at maglapo king tulang daralana, niting Paskwa, ring sablang tao, king mabilog ayato, magsayala, antimurin ding sablang upaya, ring anggel king banwa, at alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, 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 inumit mo yaing ganwa, it mo yaing yato, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Waning daratang, ilakyo ning Ginoo. Ikapining banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin kingambo ng Espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan ng pongdaya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pe pasalamat siya keka, pira sunebinyene kareng kayang disipulos at ngana, kunanya iti kayong anat kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasyabayang pe pasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Kunang iti kayong anat minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, indaya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo ang po kare sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Niyang iniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamay ng may bining anak mo, darami kaya ka, iting tinapining biyang po kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamo, amo na kaming sana misulo-sulo, king katawa ng Kristo,
tipuna na kami nganting metong ning banal a Espiritu. Kanakan me o igpay Santa Iglesia, mong makalagaan at king meto yato, bang bigyan na piking lugod kambe ng Leo, kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepainaon at maninay subling mi ang pore sa blang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawon mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielang angga, bang kayabe ng Maria ing Birhening Donisyos. Kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, ampore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, poporian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngayon manalangin tamo king alangagang pastol, karengamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Kabus mo kami o ginugi sablang marok, malagun mga pagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kayong mikabos sing kasalanan, miligtas sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Kinabi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiyak kaya kayo. Emo sa baliktan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mi kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayong At kaya ka ang bakit timurin. tamo po ngining mikakame itong tamo king kapayapan? Kapayapan kaya kayong ampo, kapayapan, kapayapan.
Rasper mula po. Rasper mula po. Kalakalalim po. Meron Diyos sa milala ko, kasalanan niyato. Nyo'y ginutang Yesu Kristo ang kordero ng Diyos. Yang milalako king kasalanan ng yato. Mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat ikas nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bialanganga. Amen. Amen.
Sikla utabo po, para king panalangin ng Pope Leo XIV for disarmament and peace. Itangan po, kinuning biye, lelangan may balang metong tao kikang wangis, maniwala kami na lelangan mo kami para kay pamisan metong ali para kim pamisaksagan, para kim pamikakapatad, at para king kasiran, ikang may nga mano ka rin kayang alagad, ing kapayapan manatiliya kaya kayo. Ipagkalom mo kaya kami kalam din kaya kang kapayapan, ating sikanan banggawan niyang katotohan iti, king kekeng kapanawunan, nginingaldo darami ay iting panalangin, para king kapayapan ning mabilugayato. Adwan ming itabili da ring balang bansa ing karelang sandata, at pilina ning dala ning pamikasundo at diplomasya. Ilokombo ka ring puso mi ing kamwa, pagnanagit at ing kilang malasakit, bangkanita maging dala na kami ning pamikasundo. Saupan mo king abitasa, king itunay seguridad, iya manibatan king upaya at bunga na ning takot no ne king kapanaligan katuliran ang pong pamisan metong daring memalen. Kinuas lagan mula rin pamuntok na ring bansa, bang mikate pangal lang mibalik, king nanumang bagi, apasari ning kamatayan. Ituknan ng labanan karing armas, ing isentro imbira, king lalong bigita may na, mananasanang kapilanman, emiral king yato ing bantaning sandatang nuklear. Panalay Espiritu, gaan mo kaming tapat at alapagobra, ning kapayapan aldoldo, karing pusumi, karing pamilyami, king komunidad at karing balenmi. Banging balang maya pabalita, balang kimot, painturo, king pamikasundo ating balang pamagpasya, para king dialogong maging yang bini ning bayong yato. Amen. Talakad kayo po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, tingke kami nga langanggang pastol, ingatan mo rin kawan, kami kabos king kapamilatan ng daya ng Kristo at tayran mo kami painturo king bipangakong labuat, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kimpong Biyernes, magumpisaning nobena tamo, pamagsadya king kapiestaning Banalakurus. 5:30 ya po, anong oras? 5:30 yung kikatang nobena, at 6 p.m. ya po yung kikatang misa. Menong birata mo pong pari, para karete pong misa nga reti, sana po makapag-attend kayo. Ne? Sadya tayong salita mo, king kapiestana, ning kikatamong Banalapatulunan, ing Banalakurus. At ing kikatang piyesta, sundo tayo kitang second Sunday of May. Kaya May 10 ya po, ne po, Domingo ya naman, kikatamong piyesta. At sana makapag-participate tamo. King Domingo mo naman yung kikatang prosesyon. Kaya ba na itang 6 p.m. Mass. E po, sana makapagyabe tamo. Uling ka nun ng piyesta, alang makipag-prosesyon. Uling deng tao da kalabisita. Kaya po gawan, i-adjust tayong prosesyon tamo. Kaya pong Sunday before the feast day. Kaya ba, takal salamat po karing miglinis na po. At yung may spray, king kakatamo pong retablo. Brother Manny, sana matenongan ding rempong bukbuk. Puri kunopin pong binyagan eh. Patse may binyag lakano, inelungog pa si Bahay Pisamban. Kaya po, takal po salamat. Napoproteksyonan tayo po yung kakatamo pong retablo, uling sa pakya pong bukbuk. At thank you very much karing CWL. Palakpakan tala po para aking karelang successful Zumba for a cause. Ne? At kay bata mo pong sinimba, lawen tala reluklukan tamo, nung katimpong melakwa na dinat. Sana pulutan tala po. Ne? Napon, miglinis tamo, nakalinis. Pero kay batning kapit na nga do, marina na naman kilwal. Tempo sana nga anak yu, turuyo la, king kalinisan. Kaya watin tang kasabihan, cleanliness is next to balene po ning Josity. Kaya turuan niya nun yoring anak yu, anak. Po, tangating kong pisamban. Po, mamyalong kayo. Pero yung magdinat.
Ne po? O, balenening Diyos iti puritang malinis, puwatang loob taging pisamban, malwalas tayo kakit ay kalinis. O, nya itamo po pisamban tayo iti pisambanan ni Sapang Bato, ning Holy Cross. Itamo po papanatilyan tayo pong malinis, papanatilyan tayo pong lingapan. Inginu manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Bendisyonan na kanin Diyos, may payang tutungig pa, ang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu. Amen. Misa, midaw ni meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat kin Diyos. Alleluia. Alleluia.